Yo, what's up mga kasiyaw? So karon, good afternoon sa lahat po ng mga supporters ko dyan. Karon, naa ako dre sa municipality o Larina, Barangay Bagsa, Larina Siquijor. Naa ako dre sa the best nga halo-halo. Muning pinakapatsada nga halo-halo diri mga kasiyaw sa among probinsya sa Siquijor. Sada kay ning halo-halo dre. Kinsa katong mga dumuduong dre sa amuang isla. Kung mubalik pohon ang normal nga biyahe, katong plano nga mo ari dre sa amuang probinsya sa isla. Makari mo dre sa Larina, municipality of Larina ni, naa dre ang pinakapatsada nga halo-halo. Barato ra. Ay tag 90 apoy tag 60. Karon mga kasiyaw, kanya kong vlog karon, kapoy kayo layo kayong biyahe, gatuyo ko. So karon, mag shout out ko sa tanang gapa shout out sa kuang channel. Muna kung ano na yun, dahil kay taas kayo ng papel. Na, grabe ng papel. So karon, kung sugda na og shout out ni Sir Richard Factis Official YouTube channel. Shout out ni Ma'am Weng. Shout out ni Ma'am Celeste Guapa YouTube channel. Ano taga Bohol ni siya. Mix shout out na kanako. Shout out sa tanang mga kaubang maestra ni Mudira. Dira kung asawa mix o ba yung maestra o kailan na ka na mix. Salamat sa suporta mix ha. Shout out ni Inday Gian Biahira from Bohol. Shout out sa Cebu Mix Vines YouTube channel. Shout out sa Middle Palanas Viners from Cebu Grand Council. Shout out ni Ate Belinda Tangkalagan from Bugo Maria. Ibibe. Shout out naman ako. Shout out sa igagaw sa kong asawa, Edrin Bonsilaw. Idol from New Zealand. Shout out ni Rysel Makalaging from El Salvador Beachfront Resort. Shout out ni Madam Tess SG Vlog. Shout out ni Elise Wakwak, shout out ka. Shout out ni Princess Lynn Vlog. Shout out sa kong amigo nga taga Siquijor, Born to be Cool Vlogs YouTube channel. Shout out ni Daryl Bilyete from Negros. Shout out ni Hermie Alaba of BIT IC Hagna Bohol. Shout out ni Marit Pilonio. Shout out ni Rina Valdez from Manila. Shout out ni Bisaya ni Vines. Shout out ni Migo Guapo Minsin CTV from Mindanao. Shout out ni Jid Style from Saipan. Shout out ni Kuya Elpos Adventure from Canada. Shout out ni Brad Jam Nicolas Official. Shout out ni Brad Kasaklap TV. Long live sa tanang Alpaca Pro. Shout out ni Tonton Saliot from Saudi Arabia. Shout out ni Super Migubay from Negros. Shout out ni Ria Tumpong. Shout out ni Pilipina in Sweden. Shout out ni Helen Espantalion from Tagum City, Davao. Shout out ni Joseph Yanes. Shout out ni Nati Profilina. Shout out ni Mike Igad from Dipolog City. Shout out ni Wee C. Shout out ni Kambal ni Blister. Shout out ni Aesthetic TikTokeres channel. Shout out ni Krisha C. Shout out ni Kri Sumit Backyard TV from Gabayan, Lasi Siquijor. Shout out ni Merna Silion. Shout out ni Gestone Rifamonte. Shout out ni
Explosion Vines. Shout out ni Cherry Bubbles. Shout out ni Wumumi from Japan. Shout out ni Johnson TV. Shout out ni Lynch TV Vlog. Shout out ni Sir BMC Episodes from Hawaii. Shout out ni Ma'am Del. Shout out sa kuang igagaw na anak ni Uncle Anhing Drino Bungkawel, Sharon Bit Bungkawel from USA. Shout out ni Boy Pulao, Stay Loki. Shout out ni Yubab TV. Shout out ni Buhay Tatay Vlog. Shout out ni Not Your Angel. Shout out ni Ate Sunny Ingito from Norway. Shout out ni Matmat. Shout out ni Windy Bakay. Shout out ni Jimar Vlog Official. Shout out ni Namra Usap. Shout out ni Clea Cute Dimples. Shout out ni Gary Pandinho from Quezon City. Shout out ni Darius Padika. Shout out ni DCJ Channel. Shout out ni Lani Mamakos. Shout out ni Kuya Nurse and Regina May VTV Official. Shout out ni Rio Alao from Tondo, Manila. Shout out ni Juan Canelio. Shout out ni Edmond Casinelio. Shout out ni Bula Jaco Official. Shout out ni Farah Balboten. Shout out ni Mary Jane Torres from Negros Oriental. Dagan juga ini guys. Nana po ko sa luyo. Shout out ni Michelle Cherry Fernandez. Shout out sa YouTube channel sa mga amigo nako, Lakwat Sirong Talingtingon YouTube channel. Shout out ni Ramsud Angkako from Cebu. Shout out ni Shenley Lahoy Lahoy. Shout out ni Jules TV from Jeddah. Shout out ni LB Maisa from Valencia, Bohol. Shout out ni Jimboy Paho from Rus Sumagang. Shout out ni Ricardo Pacaldo from Cebu. Shout out ni Triple Jack. Shout out ni NGTV Makasol. Shout out ni Shadrack Vlogs. Shout out ni Nix Vlog. Shout out ni Ate Baby Janice Lugkuban from Pasay. Shout out ni Mark Saraga from Bohol. Shout out ni Nisilin Entertainment. Shout out ni John RJ TV and Alajin Boxers. Shout out ni Bisbay Vlog. Shout out ni Marka 15 TV. Shout out ni Kaunik Channel. Shout out ni Kuya Wang Vlog. Shout out ni Lisel Dabawenya. Shout out ni Aluna Damurina from Mati Davao. Shout out ni Philip Pilaso. Shout out ni Simply Bilya from New Zealand. Shout out ni Berna Flor Bantukas. Shout out ni MJ Pennington. Shout out ni Kamayo Vlog from Singapore. Shout out ni Riker Javier from Cebu. Shout out ni Farmer Vlog Official. Shout out ni Jerry Fox Limbaga. Shout out ni Ros Sumagang from Panabo City. Shout out ni Kilver Maglasang from Mahasim Sarangani. Shout out ni Cliff Vlog TV. Shout out ni Regival Himino. Shout out ni Jerica Flores. Shout out ni Johnny Balasi from Bayawan. Shout out ni Elvis Vlog from Bohol. Shout out ni Rishami Kahayon. Shout out ni Wilmar Insinya from Honolulu, Hawaii. Shout out ni Rich Kakas. Shout out ni Junilo Hakulbe. Shout out ni GC Ranuko. Shout out ni Martyrs Vlogs. Shout out ni Buboards TV. Shout out ni Mirna Panalangan from Hong Kong. Shout out ni Irene Bitoy from Dipolog. Shout out ni Roel Di Payor. Shout out ni TV22 from Cagayan. Shout out ni Uncle Choi. Shout out ni Yanyan Chado TV from Isaac Caballero.
shout out ni Larsky Vlog, shout out ni Clarita Reyes, shout out ni Tita Vlogs, shout out ni Ila Bro Vlogs, shout out ni Lance Makapayag, shout out ni Irene Castaneda, shout out ni Nati Pufilina, shout out ni Noerimi De Leon from Bohol, shout out ni Cristel Rose Barrientos, og sa tanan karon nga akong gi-shout out. Daghang kayong salamat ninyo sa pagsuporta ninyo sa kuang channel. So katong akong gi-shout out tanan mo utoy naka-comment dito nga magpa-shout out. Muna karon human naman ako og shout out. Daghan kayong salamat kaninyong tanan sa pagsuporta sa ako ang channel nga solido gyud. Karon kung man mag shout out mukaon sa ko ikapoy binang mag shout out unang kaon sa kuan unang mga kasiyaw mga unta kay gutom magikayaw di na yung padala. Muni halo-halo dari Siquijor kamong probinsya, dagang halo-haloan dari sa Siquijor sa mga probinsya. Pero dire gyud sa Larina, sa Bagsa Larina ang pinaka the best gyud nga halo-halo. Baling namiya kayo halo-halo. Sakto gini po mag shout out ba kay atong tutunlan mo mala unang ako mag shout out kaon ta halo-halo. Karon dini na naman kutob niya ako ang vlog karon nga shout out kay ngayon ko kanyang tanan kaniya itong panagtabi o may katapusan o kaniya itong panaguban o may kaumanan. Ngayon ko kanyang tanan nga daghan kayong salamat niya. Keep safe. Kita-kits sa punta sa next vlog. Sa katong wala pagka-subscribe sa kong channel, please subscribe kung bisano siya awan notification bell may mo bill all para updated mo sa mga upcoming videos. Dinira ko to. Daghang salamat. Pabusog sa to.